Ya va tala fala vala sunga sau ma lo level tau tua matavela la tunu ya monia oi ui lava na malulu ya na lava te malosi lava te te sawa ya fi umba te fa fa ngai ma wa mfing ta fu le fa fanga la tunu ya nei tu la fu fa tai fo le inga mal fa tai le tu om fa ta tu fi lo i se tulanga mata ngo fi fu ne fa fi ina malulu ya foi pe le vi inga mal fa ya te ya fa fa tala fa pa mal malu la tinu fa mo ya tatu fa so ta inga le ni tu aso sunga fa inga fa pe la tu fa tua ya fa pe fo i te mali i ma fa la unga ya mali pa i la la tinu i so se vaenga o te ro nei ia fa pe fo i fa fo pa fa mo mai fa fo tatu fa salonga ia na pe on te fa fonga yai o le tai lua vai aso matatu whelai le fola wa to lua vai aso talun tatu whelai ile uto sau fo nei aso fa pe on tatu whelai ya ti le lungol proclame o Lou Soifua Maloloina O lo o yo lava au yo e moni lava wa o lava faia le fai unga ya ti o mea ua fa pe on fai lo atu ina ia fa pe on no futa ia ma fai ese fofonga le na fa longo a ia fai ma fai ese fofonga ia fa pe on fa tino ia ma ua ma fai na fa tino ina ni fa mo ono le lango malosi ale clinical le beta drive doctors I mangele fa pe fo I ma manrewa ia fa pe fo ma le beta drive community trust fa ngala ve lua on beta drive ia ale ngatele ole lango malosi le lichio on radio Samoa pena tatu ye ne fiafi ia ole merna fa fitai I nei au unanga o mafai na mo le no tatu te feso ta ia misi mta uputa ua fa Soifua Maloloina mai le taimi ina ia longo pui ali I lo to pa ia o mea ya ona fa ma oti mo lava tulanga le I me lo fa pena fa tino ne vai tau mai tau o to titi to se ana ia mai ma ona uma foi le o le tau malulu I masine nei le fa pe vai wel tau malulu ia ai le fa pe o la u mai manga singa selo pesipea o lo fa pe ona pesipele flu ma le covid ma lo fa bela ona fa tino pe ia tu pui astona nei foi fa tino foi tu pui I mangele clinic ina mangele ale beta drive mai le ivatao sei pa ia le tasile uli ia ma fa pena fa tino le tu pui covid fa pe ma le flu ngatele ia onisi fu mana o mer tu pui ole misela se auto na I fa yala vato tuina ma tau ele le lava pui lo tau tonga fitia me na vana le tau mo fai atua ia ina ia longa pui li o tau ia fa nga tau nei au nanga mo fua ina fa pe ona fa tino pui nga tau na ia mai tau mai ia o lo fa solo pe a watu I clinics a nga I clinics ta jono fa pena uma to falmai to clinics I go GPs awana multa ia pe le fai o mo tulanga le o mask ui ana o fa pe o lo wa to tala tu la fona malo ia ai let tala nai le fa nga ina mask I te tonu me ye mo ngase ma tau foi so se mea ia ngasi e tele lope fie se fulu ngasi e jono clinics ia ai fata mala ia o ia e te la tuilisi mea e toia faina tuilisi mea na te tau ia ona fai pea lau puni fonga lau mask le ngata ina I clinics ai o so se mea e te rei ai longona ai o e te lamatia le tumutumu lei fai pea lau mask tasini mea te tonu na ngai tele covid ona ua le tue pe oso la sa pe ulangia se faisanga mask a temi nei ia o lava e fai unga fai lau mask pe at tau no fai me sai pasima me tum ngata le temi me la le ma ai mulmutai pe fai ngana fai I clinics ia mato pe drive
e lo fa pena latu le te fulua ia e fai a mea tauna fai lau rats test ia mai ese fo ele vaanga o le clinic e vai utou na ua silfia fai ele elva fai appointment fautua ina pele fai appointment e fai ngofia na el watu fa atu langa le maile le fa tino ina o le vainga oi mo utou le computer ia mai na uma fai na fai booking si online ale clinic ai tang e open le website ale clinic e te loa ina ma fai ana e booking ai lau team e te loa fo mai ma le taimi ma le tulanga e te fia e tanga i tona tuai ni fa pena vai fo mai e ui ana fai na fai telefoni ai silia tuale fai le book online e fai ngofie le ngata fai fia tu e fai ngofie fai lo fai ngaluenga e pa me e sa information lai alanga lai e mafselonga lai e te le stala le clinic ia fa am vela e na fai le tulanga le mo le stala ino tatou ia mai tau foi a fai fa to le stala o e pe fa enroll le clinic e ia tu pe toni mo tu pe amatai e masene matamale ones fulu talale le tu pe amatai lau le stala clinic ai a lata le vainga o le fai ungol masina ia e pa u lalo tupena me na le fofua ma temi leina e o e le stala o le vai aso muli al masina e tal fenga e na pa u le stala na ina fengo fila te la tu ala titi tau vai fo mai me na le fai ia le stala na po enrollment le ngata na ai fengo fia fona e fa ngai na computer e poka ia lau appointment ia ai se me fesile ia wala au atu numela na au so sile fia lua fitu lima valu lima I valu numela na te maua le clinic ia fa fesile ai o la fo ia me website ma isi alternative numbers na te fesile ai ia te tango vili pe a fai le maua numela na ia na fa tu ele lo message na ia o te tonu ile vai asol ne wo mana tu o le a tātou talata noa I le ngase nei wa tā ua o le cancer ia po le kanesa. Tau le cancer tu sa o le awha upuses wha punga wha pālang whaingu fia o le bad tumor. Wai lua to inga tumor o le tumor le lei ma le tumor leanga. O le cancer la o le tumor leanga. Leanga e te le me wha tupula iala na ola. Ai so solo I vaenga o tino. Lesi joina tumor le ta o le benign o le good tumor. O le tumor na na o tupu ama no ia il me na tupu ai. Pa wal me la fai na tanga e fa te inga fa pela tonu fai ai mtuali miki ale space. Tupu la me na tonu se me fa pena ile miki space ia o mia o mai toi mamena e tafam fa le tonu la ia. Ia me na ta o benign ona siasia o na fai nisi pepe a se pepe tupu sisi me ese mai ile tulanga ile fai ai ale kanesa lava ia o le bad tumor e alan ta o le bad tumor langa o to ainga mele o tusa o cells le vainga tonu ana ile tumor na o cells wamatua fa tupula ia le multiply wale mafaina control wa out of control le alu le multiply cells na wa ia ele ngata la na fa tupla ia le olo o cellular ia ile vanga tunnel tim ai fa pe fona sala lawa tu isi vanga tafane mama ma isi vanga o maltino e au wala ile toto mena ta o kanesa mai tele lava meta o kanesa a mata mai ale tino le pa o tino se o la vetunu to tongo so se vanga tino e ono tupo ia kanesa na o tau whaafonga iai ia pio kanesa masani ana whaafonga i tātou ia kanesa o tulanga lea o le breast ia po le cervix i tamaitai ia le ngata leo kanesa o le bowel po le tau whale i tamali i tamaitai whapefo i mali o le kanesa o le prostate po le prostate I ali ia o kanesa o meu bone marrows ia po le toto foi ia
Asina kanisa whaalonga so iai. Ia male mau kanisa ua I pēna whaatu ama tamale pau, whaasasolo tuai lalo atu, whaasasolo tuai tutonu, o le whai ai po o whea lava. E o loa ia cells, po o musele o le vanga tino na ili tulanga le, ua le mawhainta whiwhia le whaatupula ia. Ia, ua taulona o kanisa, misa lape aso solo lo isi vanga tino. O le vai aso lan nei, ile lalangi atoni sila, ile aso valaile nei o le asalufu lima. O le aso na le pe o le World Cancer Day. Le whaupu whapeo le Daffodil Day. E whailoa la aula na au whunga la au sama nai, tōwa aiso ia I tau o le Daffodil. Whapea se tala o le symbol of hope I le lalangi. O whaungai nei la au le Daffodil. Na ia sanga whaataua ina ia le tulanga le ngase I tangata. Ina ia whapea ona nofo uta ia Ia awane I whaate ia, pia ia whapea na no fauta o loo tupu, mai tupu, mai ono tupu, mai whaatupula ia fōi, ia le tūlanga le kanisa, le cancer. Ia, o le facilitele, po le ea le mafua anga nei mea o kanisa. Ia, a tonu ai o tō whaafonga in this time, e iai lava nai kanisa, ua I loa mafua anga. E iai ngāne se mafua mai I mo viruses. E ila kanesa lea o le hepatitis B leo tau whaafonga so ma le hepatitis C fo. O viruses na ia whai na ia le liver. Ia ma avela na ma me fulanga ia le liver. Ia ma o tuai a vea ma kanesa le liver se teimi lata ane. Ia o le virus mea na ea whaina liver, ea o tuai liver cancer. Ia o isi lesi kanesa ua loa o le mai le virus, o le kanesa lea o le cervix, ia pole wha au tangata I tamaitai. Wha pepo wha le wha I, ea whaina sia male ta o le HPV virus, o le papilloma virus, human papilloma virus. Ia maisi ama virus, pēna o nai viruses na ngawe loa e mafua ai ia nisio kanesa. Ia ta iro lo fa solo pe fa ia saidi linga a scientisti mai la to poto fa to ne mea. Ina ia sang fa pensa ili pe ma lo ia ma sang le tele o viruses e a fa telen mafua kanesa lang o viruses e ulu tonu tino ia ma fa pena ona faa leanga ia mea ta o genes o tātou. O mea lana le mafua mai le whaina o tātou tino I kanesa ese. Au nisi a susu e ngalo whapea na iei pe I whaamamonga lo iei. Ia o genes ina o tāua, o mea te tono tātou sela la o tātou tino, mo cells vaenga o lai o tātou tino. Tātou umai e o tātou genes, mai tātou whiolo mai ma tātou. Ia, e inisio genes o e pasi mai I tātou tua a. Ia, e inisio whaapea o lo se mea fuile sauli toto le ainga. Ia, e fui mea whapena o genes I mea nisio kanesa. Le ngata whailai lea o I si whaamaumonga susu e ngal fo le nei. O le whale anganga lai o mea genes e iate le mea nei o radiation. Tau whaafonga iei mea o X-rays, ultraviolet rays, ia ma mea o nuclear downfall, mea ia pasoloi pomu me whapena. O mea na nai telena, waile ngata ina le mea nai, ai alu whaasolo asloa I atmosphere, o lalangi on tuli manu e fia, iei mea o radiation. Ia mailen al powerful na social radiation, lo tele mau radiation wai nei mau mea e pai solo I la pisi ma me whapena a mea mo la toto foi o tia I mai me whaonga. Ia na foto whafonga I me neo telefoni la fo e mo radioactive materials nai tono telefoni ma computers. Tasina mea lo tele le fautu ne oni. A me se apa la charge mo telefoni lai whaonga, I leanga te langa lai, yei radiation asa wai.
Le ngata foi lai lea o meo mo chemicals ia po o mo asu fui sau mai mo mea ai mese mo me mu whapena o na sau se asu whapena ia po ni me evaporate sau e asu leanga mea na e mwhaino urufia tātou tino ia ma whapena na whaina e tō tonga a vea e makanesa pe a tupo e tu le tulanga na e foi nisio mea ai o lo whapea o na mauai a mea ta o carcinogens i te tono mea pe e wha mafua ai ia mo nisio kanesa a whai taulele ia i lo tele mea lo i internet ia i mea tau sami e whapena e te e mauai mo pena a meisa mea ma e whao ngā e preserve ai mea ai pe whao umie na tawhiofioile ia mea ai whao umie ia meo aisa me whapena ia ma chemicals o lai tu iai pi o me whapena tele me whapena mea na e leanga tele ia tele oisi mea ai ma mea inu lo tele mea o lo tu iai preserve ai ele ngata foi lai lea o tulanga le i le tulanga tino puta o le tino puta ia le telo nga o le tino le awalanga yeisi mau mea na e ofa tasi mangao ia mwhapena o na te leanga io tatou pupunga whanatura ia na vai ele pupunga na mai me whapea le ngata lea o isi ngase whaumi ia e ono mafua e whakanesa mea ngase o le whatungao o le liver ia o ngase o le taufale e iei mea na e ono tupu tonu e avea mulmuli ane ma e ono avea mulmuli ma kanesa mai tauina fo'i e le tulanga le lava tatou exercise tasi na mea lo iei se suenga taim nei le lava exercise e ono le ato toeta tu pupunga whanatura pui e mai me whapenei mea na lo iai la tatano e mulmuli ia ma le tulanga leo whaasolo na mātua ia e whapena o na whaitite nisio o proteini po hormones mana o mio tatou tino e pupuia mai nisi kanesa pe ila o tamaitai le hormone tau estrogen ia tele lo na whaina i o mea tau breast cancers ia whapea fo le hormone testosterone ia li ia tele ina kanesa i le tūpawari mai i tulanga lava ia whanātua le tātou tino o tātou whiroma tātou ia tātou natural resistance e whapea ona whasoswani pui tātou mai i le so ona whaatupala ia o vaenga ese le tino mea nā e tau te vai e tutusa ia e tu maua le sais o vaenga ese le tino lea mea i le taima le whapea o la te awala po le sipito e la titi le sipito le ia control so tino o iai ina i whapea ona tāwhiwhia pea ia le te te leo le vaenga ma le vaenga a wā i le whaatino ino o vaenga ese le tino mea taun whai ma a disrupt lo la mea le e mea ese on tau mea lana i tele na ua masalo mea i tele le a whaina i tūlanga o ngasi leo kānesa i vaenga ese ia ma o mea lana e la mea ta o risk factors masala whasa molekule risk factors tusa o le wha mafuaanga e leo mafuaanga a o mea pia ngai e le mafuaanga o kānesa e la mele le o le whaasolo na matua ia mawhapena ano vai e le malisi anga o tātou proteini e pui e tātou mai me whapea ia maltulanga na a e soifua mai e iei ni genes mo ne pena tō ainga e te lele avanoe tō na mawai fo ia o isi mea e tau risk factors o mea lai o mo bad habits a tātou i me whai me o exposures i me tupu i environment whai ta inga o le whaalala umi ia ma mene o chemicals ma me o pollution ma smoke ia whai no tātou tino mai lea temle mea mea nei whautu e ne tātou a whai o ieini mea ia mea i ngā luenga
iai anga luenga wei me pui o tatou tino le ngata i lava pui lava tino atoa au gloves o mo se vai e o foi mata ma le ulu e me fai o lo ia pui nga me pena i nei o ina ia fai tatou i mea nai e le vai e mata ai fai nei o tatou tutonga le fo lai pero ta ua nisi o viruses siama a fai nai te le ala fai na e ono te le lava no e ono mo wai o kanisa pero ta ua le papilloma virus ma le hepatitis B tu langa tau Lou Soifua Maloloina ia na ta ua nisio le overweight ia ma nisio ngasa fa umi e ona fai nei o ia mai sapa fa petes e te suka to maurunga ia pete stroke foi ma tele ni singa sa sei e fa le tonu ia o tatou pupinga fa na tu le pupu ia tatou ia ma le halu fa tasi ma tasila le mo le fa le tonu tatou me tau sami ile tulanga fo le lava tele tatou to sami mene o vitamini mana ita mai mea la itile ta trace elements o mea na ese la ai taua ia le iai tatou me tau sami ai wo tele tatou tango i mea fo e umintu aisa me o tele mea la o tu e tau fa preserve ai mea na pa fa tete iai ia matau ma le lava le exercise tas na risk factor tele o mea o manai fa pena ona a faina te lai tātou. Ia, o aunga la ngasa kanisa. Ese aunga ona e fa lango po fea la ele kanisa o ni a fainga o ani si me o to a faina tu kanisa. E ni aunga ta tele la pe ole ole eva ngofie ia po mai tuina fo wa fa sol na lusi le mamafa ia pe fai ma fa fiva ai le lo le mafuanga ia pe fai ma tinga si o va ngol tino ia mesa i so pona i tua a mesa le tua tas na mea a mesa pe so le matua ia oni si o ngo fo e masa e ono va ia o tulanga le ile talo le manava pe wa le to tala fe ngai fo le po tala le au pe es ya masu so ia e ono sau fole vai fole toto sau mai vai nga se soltino pe o fonga ia vai nga tino ilalo tino sa ia e ono sau wale toto ma pe sau fose manong ileanga ia pe mai tawina fo ni me e puta ma pata ia e toto fole ole susi te mai ta ia e ono sau fole sua mai le nipple ia e whaingo whenelo ia pole vai ia fo se wa suile lanu le tulanga lea ia e ono whaingo a wha peo tonu ole ala tau samila e a mesa le teimi fole folo atu me eiton e ono langona fo se whawhaingtana folo pe a whau isa ka nesa i lunga pito i lunga o le vaenga e sa watu e rotu e mea tau sami tonu e ono suia fo ia le tulanga le leo pe a whai o a whaina le whai ia le ngata le ono a whaina lau wa ai pe a whai o le tulanga le lata le mata po o le mea o lai wha fo e me e lau whai ai le tulanga le wa ai ia wha pe fo e matali ma le wa ai ma le whalongo e ono a whaina fo ia mai ta ua i tele ia le tulanga le o le whaatino sua o sakilo o lo e teiminei. Mai tele ato ai ngā mea lau tonga fitinga o lo whai nei teimi mai toi titi ales tui tonga fitinga le eiso na side effect. Ia mesa mo le whaatino ina leo mea sa i le whaamaonia mo le tulanga whaamaonia o le kānesa. Ia o lo tele susu ang whafoma e lo whai newe teimi pena ele siaki o toto, tui le toto ave siaki po mawai mea porotinia le sau mai kanesa e sa sau fo nisa nei sau fa long ia o la wo le ngatan siaki so le toto ai fai fa tasila mal fa ata e lo ele le kanesa la le prostate ia li e kanesa o le prostate ia ma to inga fa ata ese faina fai e siaki le ia to inga kanesa le vaenga ma le vaenga ia te pu e le ngata le chest x-ray itself ia mo
masani au mo MRI ma mo CT scan ifai ia o me umana siaki ai ale na fai tau tonga ia ma pena ama isina fasi me ave siaki ia ma fai o te mena fai fu istau tonga ia ma ave ese tulanga o masolmia kanesa ia fai titia le tulanga kanesa i ton fai mo tulanga i mo me tau ultrasound e lo ai mo me tono tino ia po ni foi me tau o echo po a me fai i lo a me tono o isi me lo ai ta se fai le e mai le me se fasi va engol tino lo masolmia na ave e siaki le lab ia fa pena ona i lo ai pe a mai se fasi tissue po se me se swab e mai ave fai po se smia ia ave le saki le pe fa ma ni la le tu lang ia ma fai lo e fo fuanga ile ia ale o se tu lang le anga tele ia o tong fitinga lo ta tele ne tim ni tong fitinga ma e ma sani ana fai ia o le tu lang le e fai na ta oto ia na ese le il men na wa we na wa ta wa masal me kanes e na ngatla ese ave tu siak pe fa ma ni se ka ia e pe tele po la tele la ia me na em fai na fa ta tong ia o le siva engale ma fai tatil ni team o fa ngale radiation radiation e fanga tonu le va engale ile kanesa e tape ia mo ile cancer ale ngata le fa nga fo mo chemicals le la ta o chemotherapy e tu ia ti IV ia o ma fa pena na tape ia siamana to ia mo cells ia wa kanesa na me uma la to side effects lo inga e fai fala tonga fiti ia au tafane tonga fiti wa e tinga e o stanga te tinga ina to side effects i lo kanesa la vai lo na leanga tel na ne fa mai ia o si tonga tinga la vai nei e me meta o stem cell therapy sa aveni maini cells fa pitoa ave tonu e sui ai cells le tape se irradiation me na cells ne fa pena mo ni cells le tonu tinu vanga le wa masolmia a me sai mo cells a me sai kanesa o le bone marrow ia po le leukemia fo fa nga le tulanga le stem cell therapy ia le na fa nga ia mo meta hormones e fa nga ia hormones i mo toftinga me se breast cancer fa nga fo hormones e tau te pe ia fa ti mo cells ia wa kanesa ia le ngatele ia o toftinga la e fu nga ia unga me mela wa vai pe o puai ma tulang pena ia e fai uma toftinga na ine so soni tangata i tulanga ia ala fa pe na fai sina malo longa ia ona tatu tu talimala ia ama taita tu fisili pa ini fisili ai fa o pesa tola i winga i mea o lo ta nga i fo fuanga ma tulanga ile tu puipuinga le terminei ile ngasin nil kanesa ia la fasina malalo pupu tu talimai Fiu e fafati o unei batele Fiu e vaaya wele alofa Uatawaso ile masiasi Wa ole tiu fa amatala o Atalule alofa wa atoa pele ea Me ingalo ita isaufa asoa Pele ea ne ingalo ita isaufa asoa Peo se ie folasi ai malae le malosi Polo umana o ua vili vili Fa amanuma ilunga okuao Se ia tu ole fetua o mata
usani mai manu ole vavea ne ilia ina upupe ata mama ne ilia ina upupe ata mama tu manu ai lili a ile fea naina ua osia nei ni mo vale kei se miti po se lia lo alo fa sa fa lilo fa nau nau atu ya o e la ulupe ua ngatai lo ufa moe moe Tailo ufa moe moe La ulupe uanga tailo ufa moe moe Whawhitai, ia, tal tonu nasa whaisina mālo pupu, ia, o lea lato e amatal tatu tal tanua la I le tulanga le puipuinga a o talitali peni tatu fasili po se me foi te fia fa soma yai ia lo wa no nei ala fa solo te pena I me ia ona fa ilo atu ia ona le nei ngasi le ka nesa ele o se ngasi le lei o te tali tonu wa tele I tata o sila fia ia le tulanga onga wo ia le ngasi nisi e pele ia tata le tulanga la vele o le esi tonga fiti ia po le fai tonga fiti a waati le na whaatetele ia po le matuai le leo la vapula ale mea la fai ma whapeo no o tua I tūlanga ua sanga tofo I nero tātou whaatua wai mea fai whapea ia vai ele whaatua tātou tono leo o e tātou whasilpea ia saunoia ia Maro lava ha kai lo sunga le fo mai mole ka kum ka punia sia tai ya ma ngai kele le mata o yai ma ngai al faro ngolongo o kele o tulanga I o esa ngo yai o leanga o yai ia sio maku ainga o nga sa fiel ka ngisa Alafa. O kere wa umanga ma konfikinga ia kere yo me kamu ofisili ai inga ia mal la makiri ala ngala ole ua pula ro fori ole ua mangia ma konfikinga no fa ftaile ri ia le tu so o keinga makai nga ikai fa tino fengo kimo o nga vi folore yori o te pawange e fa kumu e koru ia options singa ku mai fo mai talaf ia koru options e manga o fai kimo inga ia fa ngo fia ai makau fa ki ka ne se pionga sa ngo le nga kimus e ka pe ai nisi va nga ya fia ia pe manga o e fai sa o per ka o konga ai o fai ngi kimus ia o nga silia ku o ki nga inga ke ni fai ka o konga ia pe ka o ku per ka ne sa e alu ia ele umi se kai mi to e Soifua ia nga fai ro ia o fai fa ai unga ma saingi pepa fai kimo ia ave fautuanga ia uma kimo mua e fa fai ro ka okonga uma ka okonga ko e fa wa wi kimo e fa ai kala fa ia malo ia ole la u manguia ai la le si fonga ma le leo le ka ke fa lo pe inisi foi kangaka o ke le ulo ia po sa o por a tonu le wingol mea e ka fa pe
a uma I fo le 5 kausanga e mawhainga koe fo I mai le mai yeah ai ele ye se kala penga wanga kausanga a konga umai na fai mai rona I fo mai ole scan muri e koe siaki ai wa ia turole wa khoi fa fo mai marka ko pe wang kwa fa ka ko nga ve se akole va al menga silinga ka nga maua ele pa ele spread au le menga nga fura nga pa tai ele ngara ele spread ko ngorantino ia nga ve se va nga ia nga Nela umangi o ke milangi kwa malosi ya o ilo malosi e o kula langa mea tausa langa mea ai actually ya ko paula ngari ku vo le peka masa saro ilo ma ho fa on mele sa ye sa le fi kire le ai al mele wengi ya wa fai ole ai so o so ko ga mea ai ia po o le la ke masa salo pele on ya nga o se si kanesa por ko fo I mer kanesa pele ai o la o manguia ma rosi ia mo fi sirira pe fa ma ngia la le sa le fa upunga e ko fo I mai fa pe le o malin ko fiki ma fa ki uma fala au me uma sa fai pe ise ava ngoe ko fo I mai ma fa mo le ala le fa fetai fa so mai ia e le tau fisilingia is wafa me fa na o me fa pe ne confidential ele malo fa fetai fa so mai tu semel just mta opu ese ta u ala fa so wa o fa fonga la tunu ile tulanga onga ne fa mai o ninga ngasi Mali. Fa fetai ona ua faatino mea e te tauna fai mo le tūlanga leo tong fitinga. Ai I tō mō kānesa uma po whea kānesa tangata kānesa e ele mea tao o le remission. Tu sa ua le toi ola le cancer la ua ngata pe ua le aise mea. Ua fai low radiation, fai chemotherapy, ta oto ma koe fai atu masiaki ua whaasika ua le ai before dinga mai ole ai mena ta ole remission ole remission la e aka nesa fai ele scan fai scan foi le tele so na alu tele e tele yo la no ele to sau ai fai scan so foi o fai si tele ta ape ton to vanga seltin e se ona manuia tanga tamai wa too late na ta office fai nga a remission na le ngasi o matua te le ala manoa e mawhaia o na tau fiofia na tulanga na remission I lunga la lea o le whaatino pe o follow up checks ia la whai na o whaatino lea appointment lea time e siaki ai wa yei mea e siaki ai e mautinoa wha mautinoa tili o lai so solo le ia e le ai lai masesi na te wha numero ina pe fia tausanga Nena silfanga le li na te silfir tulanga le remission na to ia e fa langolanga I lunga le tulanga spread la sai ai ia male fa malolonga le li tulanga le se tonu fa tai na fallinga mana o ye tonu wa ia sia wa fa le tulanga ia fautu ina le fa o pe na appointment ai fai na me to sam o me to sami la terminate ia tu ia tau sami mea tau sami fo ia e te lero na ngā moritino mea whata inga la o mea awane te tele suka awane te tele mea suka langa o suka leanga tele pa tele o fo ne te tele mo mea ai fo tu aisa o mea fresh mea le terminate mea fresh o mea le na e tau sami ai o mea te loa te lele suka e no maua mea suka pe o le masoa ia e te tauna whaititia e lewa pe o sa ai matua I whaititia ia tele la mo fuala au vitamini mo mena e mo fruits ma mena o mena e tonu te langa I tele o mea o ngala ni tonu e so soani la teimine o le tafi o fia ia au lava ni toi le ali mai ia le whaitupla ia o mea ia o le cancer le tonu
ai whaftai le rina au tūlanga manuia mai. Tō anga pēr lai whai mea nai whai. Au le whaalongo fo i whamatalanga tatai au mea nao tala so na whai fo atangata. I le whape tu sale ka nesa lesi malesi ese. Ya, pēr na whaatu. Nā le tua na tile fia le whaasalonga an mea sina wo o maltulanga na whaamautua tili ma whai mea o mai pui ei. Mea inu isi mea tausi ei. Mea inu le rei ai. Nā tile fia o mea lea inu koko Samoa le lei o mea o le laumoli mea foi mania mama fai titia le tango fio le tofe kofe temi nei ya mo herbal tea me le fo nei temi te le herbal tea mo nei temi ai ma lo fa tai ai tu sai ma le nga solo lo faltua ia wa langa usai kausanga mamasinga nga o mai le kauponga o nga failor fai unga koe failanga scan mun ia o langa scan mun muri langa ma koe o langa super clinic man kaunga koe fai kau lo le fo mai la kumbal fa li upu ia fam kala ko malia wale ia wa pawan me ile kai mi honga le sa koe fai le fa kai ku mai o kauponga sa kau ilo ai singa vaenga uli ile ake tuo ia fa pe posiska fa ngale le sama sa la po mai pose ke un koe kupu ai ke o fa ku ngal scan muri le mai le ai se me kupu ai posinga me ole pe se ila se me fa penga ia kalala nga fo mai e vai ngamul muri ma scan muri le o le ise me ko ia le la o mai ngeia e le ko ia se appointment of ia malo ia malesi me te wanga le chau o sana exercise for life ai te minei ia exercise le meto sami le me inu ia lava le malolo le si me lava le malolo ia valu tula le aso tawana moi ia nge o faule le kaimi ai fa chache le apelo nga ia vai ku se fisi mas fa so ko tu sa wa me le ma wi mai ai ia o le kele o la usa no anga la fa ngolongo ia a con e tele ko inicio la ku fisi o nga kele nga ko nga sa nga kele nga sa ngom fa nga le nga na fa fo mai ia pe a me o pe le o ka su e ka ba ki o pe wa e kali e fo mai ma la fa wa esa nesinga i wa inga wa i kaimi u inga fo o fala au me va penga ia le u pula lo fa le rifa ta sia ia mar karo mo ku ku ru mo le ku e so so mai ma ai fa kai tele mo po kala ma ia tele po kala fa kai tele mo wa ngo ti ele tu se mal ne mo mau e te le se nga ne mo mau ona lo ta to falonga I mo mau wola tulang ai mesi la le nga le o le fa solo ne manuia tulang le ia ave lo fle tu ia ave manuia e pe ia ave o pe le fa solo le ngas me o mo lo tu e fai ia fa o pe ma tausi me o mana ina e fa pe e ia tanga ta o fa pe o lo manuia I tonga fitinga lo fai nei le fa aftai ai sa au ta ua tulanga le I tulanga puipuinga le ana ta ua ne le fasoa ma tamali le na fasoa mai nei I le tulanga le prevention puipuinga e o mea ne le fa lo yo nga I fa ma monga tusinga ni time o le tulanga le lau lifestyle ma habits temine e ta ua tele a me se apa fa o le vai me le fast food to sanga nga ilunga le anga o le si futa o sanga o no le e tawala na fa ia va ai meto sami me ai meto sami o fresh food me le o me ai sa o mana the preserve matu I pepper matu I apa me le anga na ele fa pe o sa ai fa ti til tango fio to langa ia me le ia o me fresh e fo lai meinu ala ese male me nai tango fia e no a final tino me ona ya e le va malosi o le sikoleti o me le anga o mana le fa le tonu le anga tino ia lava la le exercise
nga yu inga tin pe fa fonga mai ile tamali ile ia ma lava fo le malolo nga mea nai fa le tonu ta tu pupinga fa natural le yai tātou e whai ngā luenga ma expose ai me SSN o chemicals, pollution o mea whapena whai mo protective gears nai e wha o ngai i tō whai ngā luenga. Awa lava whata male tu ngā tonu na ua leva na train na utou ma whatonu ina i whapena wha o ngā mea na ua iai i le tulanga puinga. O lo wha ngā solo fwoi tato pokalame temine mo screenings i ngase SSN nau whafongai o more screenings o le bowel cancer a wale fata malai on melea ia na e fata wa asi mena na o mea na o sina vaenga se fe oma mau e fai mato e lafo ia ona mawele o stulanga pe tatau ona e alua tulu e faile mo le me fa ata fa pitoa e va ai atile e tutonu ma siake e tūlanga le po e tau lata le kānesa pe na va ai mo tātou umana e whaatino ia mo o te tau na whai screening na o e whaonga va ai whai e o foi mo tamaitai mo cervical smear se wai nei mo le silafia i le masina fou asfulua masina fou le la amatai na whai ia smears e whaonga e swabs tisa la le tu fai el mele sa masina fai volele e fai ton ana le swap al mela fai temne ai lima foi tu sanga fa nga swap na se longa la o masalo mir swap na if ta fai lo isi mau me e muli mai a me tau mai fai siaki el toto siaki le fa mau fa lata o me fa pena ia me fa tino ni si o fa ata me pena ona mana o mia tātou tūpui na awa sila fia tūpui na o le hepatitis B na ai whai whana witi whaatino. Le anga la material sui fōta miti i le lumana i le kānesa o le liver. Le wele tātou sila tas? Sao noa? Ia, whasalo whātu le ngā whalo lau sunga fōma. Ia, talo whalo. Ia, sao lo tūle fōe. Malo lava le Soifua Maloloina O manuia nei taima le fiasi. Pena whea tina. Tai. O lea o sto au te amai ana whi. Mai whalmai ki au kilani. Talo wha. Ia. O lo fesili. Whastai lea tualim wha malolonga te tonu ama amene. Amen. Nuia lea tuai mea uma. Vai a foilanga lea tuai. Ia li ima tamai tai fōma i sa whaianga i o inga uma. Te mina e tono whalma. E le usau tuago e languna le aro fo le tumero nanga le fo I pelvi inga le tatu tua so I fo e leo noa. Aleluia. Alo fesili e le usunga whamal moli Taualapini. Ona o mea aia o fruits. O whai mai ute whai te wau te fia te le e ai vetis pe na e sau noa me wha pe na fresh fo ia mea ai. Te le mana a wa kuka sin o le a o lai o kuka o te fia te le fai mea ai ave vetis te le fia foi te le lau whanau pa wako mana o tulou e whavela I lalo longa umu ko e le sosi mai si le ai o ki tua ina I o mana o kuka ia ai mal fia mau tinoa me lai ai e o lai saunga le muma Soifua Maloloina O whanau a o la utala la walen fai mai awa o te toi fia e ai me ai sua male se vanga na tu lo le tu no mal fa fonga foi me se la fonga le fo mai fai mai o te toi ai foi me ai sua male se ita pe I lo ta tonga tu lo le ngan I lo ta tonga le na fai na ta fa tanga lo le da se fulu aso tu salvai aso fo ia moa kuma sulfa polis fulima amata lo lento suila o aia tupawa alela o fa sili wale o fa long amasto se tu lia te perca ko por calame samal mole la songa Taualapini e me fai pela no ai fala au ia grapes moli apple pear ainga fo ia tau mafai me aia exila fie au au sito e tau fie sei uma pele pe no sau no maile la fo mai fa pitoa
Mole Taualapini. Le five time malor fa so mai esen ta ua fa so fa fonga la tunu. Ioi, le taimi neo nai tau recover le vanga na sa tipi. Nai fau tui nai le fai titi o lo tango i mea sua mali le suka la lea. Ina ia awane i maununga le suka langa e tuai ina pele. Le mena tip, ya. A mese pa fai ti suka. E tu sa vai pete le suka langa e le hanga le suka pea over tonu tino. Nai tawana alo ese ma mena te le suka. A o mea sua malie ye mo fruits ma mea pena. Ma o mea e mo ye le suka. Ese foi le sto nga suka lai tonu ina. E le fa pe fola la songa fa ye. Ma te o mo mene e foi pini vai ainga. Ia tele pe ia mo veggie ia wa o mo nga veggie le ta tele le wo ye temini. A mea fresh veggie. O mea le leina. Me lena ala se meia tu pepa mai ma tu apa o mea fresh o me lena fa nga ia o mea na tau fa che me so me langa tela me so me le suka ton al suka le sau mai I mo fruits ele palme ia ola tele e lava ma lo fa time mal fa so mai ia pe o mea na wala no fisili o lo te fa long wa so me o mai penga o walu Australia ila sunga o inana mafua ile mele o tupunei e te o walu Australia o uma fala o no o ma o ma o lo family doctor se fana I Brisbane o inana sui uma e fo ma e fala fo mai o ma tua o tua tele na mai fala Roa, na tupu mai lo na fai mai lo, ma koe o miso wa telefa, ka koe fai lewa il me lewa o tupu. Ai ma fai mai, na lo wo o mai ai New Zealand nei, o fa sao lo family doctor ka o il me lea, langa lo wan suye ia, o matua o koe kele malo lo stele fala au. E koe fa ngala si fala au New Zealand, au fala au mai na o sau ma o mai Australia, o lea o stao e temi nei. Ele lei foi ele sa wat foi vai be o me ngo ko complain e mul pola me la ta o toi fua ale o fala au le wa okay wa na fai mo mole si te mai ta tonga to lo wal fa fong la sunga fo mai na o mai le fa mai okay le wale ese me ale fa mai it's ta one o ta o pe na sa no foi it's ta one ave ese me lo fa ina ni on va ve ma wa se ken sai lo tino Faftai ia le atu mea uma ia faftai te le lava mul fa mal mai na vesiletina famia le atu la ustunga fa to falo a me se ngalo nga failo tau tu ile tu no ia vi ia pe le atu tu alo fa so manu ia le po me le atu ia sau tiu to fa so fua te la Faftai fa so ia now to fa fanga ia tasina me tau no fotai o uma follow up so treatment se fai o alava me mena le closely follow up mau for mai na sa vai o langa ye mo me tua ye I te mile wa uma mai ia ta tonga po atang fitinga fai ta wana mul tai na ia ato tole to fo il me tauna ia me tu langa le suka pe ta u ai ma ta fo ia wa ta u tina le tu langa mo le telo fo la o lo inu me isi ia o me ana le nga tele mele na lo wa lo mele prescription Mena langa tel mena na le mel prescription mai o follow la ti fa la fa mai la ti okay ya o mama e ta tawana e lo vai lo fo mai tolu masina le umitele botau na te fo e vai le fo mai langa ye me si me tonu sia ki le toto ma me o mana tui mai e va ai atile ai o le fa masani melen ala lo piki prescription a wow fo la masani langa sometimes it to na ya le fa o fo la tawe mo le taimi a me se pa fa solo na matua ma lo fa tai o le tau te feta tu taimi a le ala vai fa anga so tu langa le pui nga man tau bo feta u tu langa nai le lifestyle ma happiness ese no fota ia o me taimi ne fai te le fio o I ma te le fio o fo ia na me o tu langa le kanesa le se fio ia mea na tawan no fote mea ai mea inu o le exercise o lau malolo ia lava matoi ia ma pui o e mai mea na expose o I tātou I lea taimi a ua le wha tamala I mea iti
o me ta o me iti me ia wa te le manatu ia o me e whaatupula ia ma mulimuliane wa te le se a whaina whaftaifo ne vai tau o loo moa tui pui o pui e tātou mai isi o kānesa le o e tui pui na o le hepatitis B le wei mo whanau laiti mai tau mai le virus le na whai ato le human papilloma virus o le virus na le mafua kānesa o le cervix ta taua ia o na whai atui o tātou whanau teine na ua whai na umu whain whaatino ia onga mea nei i teine whaila whai a consent form a matua ni whaate ina ia a pena whaatino a lawa maua e mwhaina whai ina ia pui e mai tūlanga nei whaonga ia mea lawa maua ni vai tau ina ia whapeo na ato atua pui ngā tātou ia awalava nei o atutulanga le o tau mwhai e tongwhiti leo tu whaafonga e leo se mele lei pia o tongwhiti wa te lei loa pe hiu se lei ai pe ave tongwhiti ma mea ele anga atili ia o nisi lava ana le tu wa tongwhiti ia le whaau mi whai mea na langa iai tele o side effects o mene o tongwhiti ne whai nei ia ona paua o mea lo mo ne vai tau whaau ngā te taua o mea ma follow up lele ina ia ato atoa le vainga awai le na o taimi o tongwhitinga o mea muli mai e tau no fauta le fwesa ta ua le tina le na e tulanga o taotonga taotonga o leisi vaenga leisi ame le taotonga o le ese o le vaenga le o masalomia ia po le mea lava lau kanes ne i te ia o to e misi sesi mea o e ton ia ai mo te lea le ese o mai na ia wane to ese tulanga e to e tupu atili ai ia o le tātou whautuanga masani lava pe ona whai atuai o Lou lava Soifua Maloloina o lo o iou lava au e sanga popo e tu pea lava pea i awala e sese le ngata fo le nepo kalame ale tele o po kalame le ine mo Soifua Maloloina e anga i uma lava i le pe ona wha lau i loa tele ia information e tauan tātou i loa ina ia pe ona wha tino fofanga o mole pui ngā tātou awa maftanga ma ainga whanau ia whapea fo na lofongia e pela tua ia whaumi pelo soifua mara sau mātou wala ia awa ia tofi ma tiute ua whapea na tofi ai tātou le ne lau lang ia ai whamalu atu o le a foi se ngana ua sala ia whamalu atu e po tol tautai e sela natu ia o nisi fo nga ngana e whaonga ina ia e le maalofia le tu sa fo le tali list time ia tātou ngana fo i hone fo inisio taimi i whaopunga whaamtaranga whafo mai ia ana ua silafia le telefoni e ono fesili ai ia e maua o le lua fitu lima valu lima iwa valu telefoni na pe a iei sesi fesili a e ono fesili a lesi fo i la lua vai asu ia tātou whelua e fo i lunga o le ea i le lesi wa tātou po kalame la whaatulanga ina ai whaftai tele lava mo le avanone yaso manu ia tele malo longa le nea fiafi a me se fo i le whenga sunga sau ia ma tūtio tio nea fiafi pi ia le tua